Asikubingelele sikwamukele embukeli lapho ngasekhaya ubingelela uqumba amaqhumbana laqumbi selesele lentaba ngikubingelela ngaphansi kwe-channel ewuchungechunge lapha ku YouTube Uhlanga Media. Sikubingelela ke kwishow emnandi ngendlela esimangaliso amashow kamnandi sithi ke why mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi ke lobhlungu ubuzwise mina show ke le uchungechunge la khona uma ngabe kunomuntu owakuzwisa khona ubhlungu okwazi ukuthi usibhalele ngenxa ukuthi yena uzitshela ukuthi awazi ukuthi wazwiswa uyena ubhalela thina ngenhloso yokuthi wena ufuna ukuthi uyomconfronta lo muntu umtshele kabhoqo ukuthi hayi ngihleze ngikupretenda njoba nawe ungipretenda kahle kahle ngiyazi ukuthi uwena owangenza lento ebhlungu kangaka namhlanje ke sibhalelwe intokazi igama layo ubuhle yakazindela isibhalelile isibafethu ngicela ningisize kunomuntu lapho wangizwisa ubhlungu ngendlela esimangaliso ngicela ningilekelele sihambe sekuyena ngoba ngifuna ukumconfronta ngimbuza ukuthi lobu buhlungu angizwisa bona why okubhlungu kakhulu udade wabo ake sihambe se-studio ke siyobona ukuthi ke ngabe kuhamba kanjani asiphinde sikubingelele futhi imbukeli lapho ngasekhaya senjalo indaba kushube kakhulu lapha nangu udade wethu la iduze kwami sizokhuluma naye nje njengamanje asichazele kabanzi ukuthi ubani owakuphi ndeminye imibuzo nje sizombuza yona dade wethu uyaphila ngiyaphila bona njani sikhona dade wethu akufani siyancenga sikhuluma nobani wakabani ulungile wakasithole Masithole siyajabula ukwazi siyajabula ukwazi siyabonga ukuthi uhloniphe siyabonga mhlawumbe kumele siqale sibonge nje ukuhlonipha kakhulukazi sikulanda awani ukuthi ulandelwani endasikutsheli kodwa uyabona ukuthi sinayi sikwena asiyilwe futhi nawe siyabonga ukuthi uhloniphe uzofinyelela la e-studio siyajabula kakhulu siyabonga kunomuntu othe wasibhalela othize ngesikutshele kodwa ukuthi uba njengamanje kodwa safisa ukwazi nje ngawo ukuthi wena mangathi makuthiwa kukhulunywa ngolungile ngithi ulungile umuntu onjani nje kafushane umuntu onjani lungile uthanda ukuhleka zwana nabantu yeah nje alright bazwane ngoze enhlabani awuzwani nengxabano okusho ukuthi ngamanye amazwi akekho umuntu esingathi umuntu oyisitha sakho noma umuntu ongazweni nje naye hayibo that's why ukwazi ukuthi uzofika la ngoba nje kusho ukuthi umuntu owazi ukuthi mhlawumbe into engakuletha la into enhle nje ngiyayithanda lo nto leyo usuke umuntu right uma unjalo okunye futhi engifisa ukwazi ukuthi ku 10 out of 10 izinga lakho lokuthembeka singalibeka kuphi 10 out of 10 lobushwe shuthi ungathola 10 out of 10 hayibo mhlambe ke sithi 9.99 okay ngasabanga u10 manje lapha kasithole umama uSithole wena baba uSithole bazala izingane ezingaki amantombazana amabili amantombazana amabili kuphela nje okay bunjani ubudlelwane nesizwami sizwana kakhulu nabazali beni futhi ngokunjalo niyezwana nje nawo yes ma kwenzeka uthola umsebenzi usebenza ngoba ngicabanga ukuthi ukuyithola into yomsebenzi usebenza imali yomsebenzi wakho uyabakhumbula abazali bakho nje ukuthi nginoma nobaba uhambe uyoshiya ukuthize mama mambile lo matoho nje niza njengaye ngisomdala nawe uyathumela okay uyafisa nawe ngelinye ilanga shema ukuzibona unomuzi wakho njengosisi omdala yes afisa nami namandla ukuthi ngenze izinto zenzeke njenganaye shema kahle nje ngakubeka ukuthi yena uyi-role model yami okay so since wena ningahlali ndawonye nosisi mhlawumbe usisi ngendlela enizwana ngawo umuntu onako ukuthi abuye ahlala ayovakasha kasisi ngoba ngizokwathi right sisi wami dale ngihlala khona uhlala khona kade uhlala khona nokuthi ngihlala khona sengifika ngokuvakasha manje kodwa kade ngihlala khona kushuthi kahle kahle nobudlelwane obuhle kakhulu naye okay nasekhaya futhi ubudlelwane buhle yonke indawo la ukhona ubudlelwane bo-right ukuphatha kanjani usisi phela usisi lapha yakwakhe kukhona nomuntu ongasiyo wakini usisi njengoba ngithi nje ngikade ngihlala kwakhe uyakade ngibizile ngiyofuna amadoho kuba phela ngala emakhaya abona ukuthi isimo siyayibhedela mesihleli silinda yena mengalethile kuphantshile endlini okay so mawuthola amatoho bo uthumela ngalo ndlela yakhe
Sengisho ukuthi lapha kasisi kunomuntu ongesiyo wakini. Isibara. Usibara unayo umuntu ofika akalokhuza akabunayo lento ukuthi akuxakazise njengomuntu oveza ngokusobala ukuthi akahlangene nayo kahle kahle umuntu ohlangene naye nango. Akanawo lo nto leyo. Akuyanjalo ukuthi umndeni yabana ukuxwayana nokuthi bangikhombisa ukuthi into engikuze ngikuona akukhona ekhaya. Kuba sekhaya kahle. Kuba sekhaya. I know inhle lo nto. Dadewethu kunomuntu okubhalelile la. Kunomuntu okubhalelile la. Angimazi ukuthi uyini naye ke mina. Kodwa khona umuntu okubhalelile. Ngifuna ubukele nansi ivideo la. Ngizongicazela wena ukuthi ke emva kokuyibuka ubalo nini naye. Okay. Wena ke uzongafaza lapha yazansi uyimise njengoba ngiyimisile nje kanje. Ungafaze lapha ezansi ushaya uplay bese uyabukela. Sanibonani. Igama lami ngubuhle uMasitholo Ganelekazi Ndela. Lungi ngibhalele kuhlanga media phansi kohlelo oluthi why mina ngoba ngifuna ukuthola ingqikithi kwinto wayenza kumina. Olokhu baleka na ungafuna ukukhuluma iqiniso kuzube namhlanje. Eminyakeni eminingi sikubuza ngalento awufuna ukuyikhuluma kunalokho nje uqasha ungena emahlangeni. Ukuthi kungani wazi wakwenza kumina sisi wakho owazi uyonke usizi lakho ngaze ngakulanda emakhaya ngakuletha la eThekwini ukuthi uzozama amatoho ngoba ngazi ukuthi impilo yasemakhaya ophila phansi kwesimo asikho. Ngitholile ukuthi lengane lobuthi akusiyona ubaba wayo washona ubaba wayo akekho masikubuza udinwe ngisho ebusweni ugcina usuhlafuna ichephise ensimbi lapha endlini akusiyona yonke lento ubukhuluma into engekho kahle kahle lengane yala kwami kaZindela izalo ubaba la ekhaya wena wami ithi uzomnyeni wami wena ufike la ekhaya ngakulanda emakhaya wasuza la wazibona usungcono uzongimithela ukuthi ukwenza kanjani lokho kumina ukwenza kanjani lokho kumina ulungi ungangenza kanjani into ebhlunga ilokho engifuna ukukuthola ngicela uhlanga mide ukuthi lingisize lizongibuzisa wena ngoba ngiyabona ukuthi masihleli sobabili siyibuza lento namhlanje ngeke ngizikuthole ukuthi ngithole ingqikithi yayo kunalokho sokugcina sibambana ngezandla sibambana kuchitheka ishebo ilokho nje kuphela ngifuna ungitshele khona ngicela ube honest futhi kumina ngoba ngifuna ukufika esiphetholeni sayo lento le ngifuna ukufika kwingqitha ngifike esiphetholeni sayo sesiside kakhulu isikhathi ungenza isilimo yangazi right esengijolo ukuthi singayiphinda mhlawumbe khona ongakuzwanga kahle hayibo ayikho lento wakwazi waphi yona into enjalo imali unayo ingane ngithi inayo ingane inawo baba usaphila inobaba wayo kade adlule emhlabeni wadlula emhlabeni isagcwele isisu awusho ukuthi sisakha sibikwanga lento ukuthi uqhutshwe khanjwe nawe kuyobikwa isise ngabe bathole sokukhulelwe kangakanani mhlambe ekhaya kini ukuthi kahle kahle uzwele wena bathole inyanga ngezo7 angimola ngingaka uzobeletha bebe ngangibona mina uzowayichazela base ngibonisa hayi naku kuzoze kuyobeletheka manje kuphuna le surprise engane kodwa phela since ukade wasewazi nokuthi ubaba wengane akasekho mhlambe awuzange uzube nawe lento ukuthi uthi angibatshele ekhaya ukwenzela ukuthi njobe sekeswini ibikwe kongenani kubo kwayo ukwenzela ukuthi at least noma seyizalwa bazoba nawo lento ukuthi ngoba uyabona mangabe umuntu eshona kunomuntu okhulela iyajabulisa ngoba kuba khona lento ethi at least kunento ayishiyayo uyabo ethinta igama lakhe awuzange ube naso mhlambe leso sithunjana sokuthi hayi angisale sengibika ngenzela ukuthi mhlambe mayizalwa izoba nekhaya angathi ngesikhathi ngibatshela babe ngangiboni mina ngisengibatshelela lokho ukuthi bona senza imizamo ukuthi kuthintwana kanjani mangabe kuyathintaneka nawo ubaba womndeni wathi uma ubatshela wathi ingane yakabani ingane sibongo sakho yanzama okay ekhaya bayazi ukuthi yakanzama bazi kanjani impela sowake wayisa kuba ingane ngizoyisa kumama banga bengayibizanga no phela kufanele bazobayibiza ingane nawe yezwa lento esho bazoyibiza kanjani ingane ngoba wena umuntu okumele uyise khona sithi ungakazi uzuyibike khona wangithi uthe kumina ayikazi zibikwe
akwaziwa lapha kulowa muzi ukuthi umfana wakho nje obashona nje washiya ingane eswini somuntu akwaziwa lokho ngithi hayi manje bazoyibiza kanjani ke phela ngane bekufanele mina mangisho ekhaya kube laba basekhaya sisho abasukayo abahamba bekhona wabakhomba nomuzi ukuthi hayi umuzi wakhona kwendaweni ukuthi nangu bayawazi ubona phela ukuthi awuqeduze nasekhaya ukude yes okay kuyagitshelwa impela makiwa khona ukhona ngala eThekwini oh awuke emakhaya lo muzi umuzi la eMathekwini la eThekwini okay usisi wakho yena ukumbalansisa ukuthi ubaba wengane ubani mhlambe ya ngimtshela uyazi ngimtshela uyazi kodwa sonke nje story mayelana nendaba yengane kodwa ayikho ukuthi akazi sisi yathi siyise khona ayikho kodwa into ekisondelanise wena nabakubo kwengane noma ingane nabakubo kwa noma into ekisondelanise udadewenu kumbe abantu bakini nabakubo kwengane ayikho nje into ekinisondeze kubona ayikho bagcina ngokuzwa ngawo nje singane yalapha ya yebo bakwamukela futhi okay I know ngiyakuzwa sisi ngiyakuzwa ukuthi uthi ingane ayazi noyedwa umuntu wakubo nje hayi mingakazi ingane ingakanani manje ukukhula nathu nathu okay uzimisele ngokuthi uzuyazisa nina abantu bakubo mocabanga kubekela kwesikhathi ezikhula lalela ke sisi njengoba sikhuluma nje kanje ulokuzana udadewenu ukhona around ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe since nawe ngazoshaqekile ngiyabona ngazoshaqekile mhlawumbe ungakujabulela ukuthi nibe nodliwano ndlebe njengoba sokumbonile lapha ekhuluma mhlawumbe nixoxele le ndaba manje uyabo ukwenzela ukuthi uzophuma la inhliziyo yakho seyikhululekile neya inhliziyo yakhe ikhululekile mekufanele nixolelane ukuthi akusole kulesimo nixolelane makuwukuthi khona okwaziyo sikhulume siqede ukuthi ke ngithinta lezi inkunzi ezila ngaphandle zimfake yabona sho madoda hayi webafu mlokuza mfake mfethu mfake alright chap Aduh siapa? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Usiphalelile ngane yakwethu ngokubuka ukuthi mhlambe khona nawe la ungathi uyahluleka khona. Usikulekelela. Yebo ngibhalile. Ngicabanga ukuthi kuyisikhathi leso nangu udadewenu khona sesikhulumile naye sazama ukuthi kodwa umuntu oveze ngazuthi akukho kutheni okuyiqiniso kuloko kushilo. Mhlambe nje ngaphambi kokuthi ngiye kude kakhulu usikhuluma nobanje manje kahle kahle mina ngisabizwa ngegama senguma Sithole ngaganela kaZindela kahle umama uZindela senguma Mzindela yebo siyabona la usibhalelile wasichazela uyazi sesike sahlangana nawe zathi ukuxoxa wasichazela nje isimo sakho ngiyafisa ukuthi uchazele umbukeli lapha ekhaya ukuthi yini ekubeka la kunento ekade ngihlupha sonke lesisikhathi and bengazi ukuthi ngizoqala kanjani ngikhulume kanjani udadewethu ngoba ngiyazi ukuthi mangimbuza uzovela phiko lesifaka ngize ngicela ukuthi ngicela ningenelele ningisize ukuze ngikwazi ukusizakala siface simkhulume naye udadewethu ukuthi yena asho ukuthi kwakwenze njani ngempela kuze kufikela ukuthi kuze kwenzeke into ayenzayo ngihamba ngathola ukuthi lengane bekade sazi ukuthi uthi baba wayo washona masimbuza ekhaya ukuthi ubani baba engane kahle kahle udadewethu uthi ngiqale la yebo ngimsuse emakhaya ngathi akeze la kumina azohlala nami la eThekwini azozama amatohwane ngokuthi isimo sekhaya santengantenga njengengane yakwethu yes njengengane yakwethu nokuthi futhi mina futhi ngibheke isimo sasekhaya namele lo ngcunzula la konginakho ngishuthe isikhathi ngokumuntu yazi ukuthi akusabi yebo ngishuthe ngithumele la ngobackdoor kwesinye isikhathi ngicele kubaba ukuthi baba sacela abandla yabo naye avume ngoba uyasasimo sasekhaya ngase ngimcela ukuthi sisi ngoba uhlele emakhaya awukukhupha ukuze ngala esilungweni uzozama nawo amatohwane ukuthi lokho kutholayo nami ngihlanganise sikuthumele ekhaya wenza kanjalo sihlale naye mhlambe iminyaka iziyaba u4
Yeah, izilabo 4 impela mangaphosisi. Kuhle futhi yonke into iyahamba kahle. Siphila kahle sonke si right kumnandi. Indaba yonakalelana ke sekhulelwa kusisi. Wase PTT seyagoduka. Hawu sekuyini na? Okay. Mana ke mengabe ekhulelwa ngoba phela usemzini umuntu ukazindela. Abakazindela baphatheke kanjani ngalokukhulelwa kwakhe mhlawumbe khona ukunyomfeko obukuthola ngokuthi udadewenu sefikele ekhaya wakhulelwa engabe. Njengosisi okhulile phela njobe emngaka nje nombani uyaba nawo umuntu wakhe. Lokho abazange bakuthathe bakubona mhlambe kuyilihlazo something ngoba phela asimazi na mhlambe uyazama indlela usahamba umuntu wakhe nathi asikuthatha ngakwazi ukuthi ukhulile. Awu kuqiqi umuntu useyahamba ekhaya Ntombi yini sekwenza njani sihambe ekhaya hayi ngoba usekhulelwe futhi nakhona sasingamboni satshela uyena watshela nokuthi baba ingane akasekho masiyabuza ukuthi ukhulele kuphi na ukuze phela sihambeni sokwenza ngendlela efaneleleyo ukuthi kuyekhambe kubika isisu wasethi hayi manje inkinga ubaba wengane washona ntontoni kahle we mamnzima uzindela uthathile ingane ekhaya kunoma kunobaba ekhaya uza nayo eThekwini uza nawo kwakho ingane le iphethwe abazali bakho abantu nje ekuyibona abanikazi balengane ibona so mengabe lengane seyikhulelwa ibi ngaphansi kwesandla noma ngaphansi kompheme wakho njengomuntu obefanele ngabe uyigadile njengomuntu omdala kunayo baphatheka kanjani ekhaya akukho okwabakusha kubona ngoba vele lohleze ebheke ecala njengesithupha sonwaphi izinto azenzayo kwakhona esasekhaya ngimthatha ngimletha la nje ngoba vele ngizama ukuthi abe sendleleni yokuthi enze uma ngabe sekuvela ukuthi ukhulelwe vele abathuka kakhulu ngoba bayamazi vele izinto abezenza kwakhona ekhaya ukuthi behlezi njalo ekhalinywa laphaya so ukuthi usekhulelwe vele sase sibuza sesifuna ukuthola ingqithi senze ubulungiswa phela ukuthi kwenzeke kahle konke igama lakhe libe lihle ngoba phela ke shuthi abe umuntu naye akasangase asitshela ukuthi ubaba wengane usashona. Alright. Sihlale ngalo. Ngilalela. Into esenza ukuthi ngifike lana ke singase silule story side kakhulu. Into esenza ukuthi ngicela ukuthi ningisize ke manje. Sengihambile ngathola ukuthi lo baba wengane akhuluma ngaye akusiyena ubaba wengane waba khona kuyena. Kahle lengane le ena 2 years eyalapha kwami. Imake uma uthi yakwakho kunomfana mhlawumbe omunye wakazindela. Ngiyawuthanda lo mbuzo. Akusikhona ukuthi izaliso umfana uzalwa lapha kwami mhlawumbe ukutheni ukuthi mamncane ke nokuba mncane cha uzale kulo baba wakazindele ngishade naye hayi wena ngiyakutshela indaba dadewethu nje ubone ingaka mbuka nje ungakanani tetele kungaka manje yimi wonke lo awu masisi hayibo kahle lokhuzana sisi ufuna ukuthi mina wena njengoba umdala ungaka ungilanda ekhaya yeah ungifaka kwakho mase ungifake kwakho sihlelisene kamnandi ikhona mhlawumbe into ke wayibona noma yakudida le kwenza ukuthi uzungisolele ekutheni uyabona mangabe sekuhamba sengithola ukuthi lengane leyo izalile yalapha kwami sekuyabuya izinto bekade zenzeka ibuya beze kuphi bekwenzakalani kukhona beke ngifike mina futhi nginokusebenza ama night shift yes asale yena la ekhaya phela ngithembile nezingane zami ukuthi noma mncane udade wethu engimnakekela ngayo yonke indlela ukukhala kwami kwazoyena ukhala kwakhe wazoyimina ukuhlupheka kwakhe uhembe linye mina engazi ukuthi sekuphuphile lokho akugqokile othi ngimzamele ngimthengele ukhombisa ukungithanda njengodade wabo angaze ngamcabangela ukuthi ikhonto angayenze wrong njobe ehleli la sihle nodade wethu siphila kahle sonke nami ngiyakujabulela ukuthi at least umuntu akama ngiyazi ukuthi whatever phuthe engidlayo nompupudle ngudlayo nawe uyalala ehlile mana ona lo ngona bosokumvezele lento ukuthi unolwazi ngayo bengayazi njoba sibhizi losibuza nje thina sithi ingane njobe lokho esibhizi sibhabha ukuthi kubo kwangane washona baba wengane kahle umyeni wakhe sokwambuza umyeni wakhe ngimbuza sisi imake nje ngaphambi kokuthi sikude kakhulu lento ekhulunywa usisi uyayazi noma uyazi ngifuna ianswer yodwa nje angiyazi ayikho into ayiphikayo angiyazi uyabona manje ngivukelwa into nje enhliziyweni evuthayo ngoba manje uyabona mina kufika ukuthi lo ungilande ekhaya manje ungiletha la mhlawumbe mabeba nezinkinga nendoda yakho uzofaka mina kuba nakhona ungenza isilima namanje uzofaka mina uzongibuza phansi ngoma camera uqhubana khona ungenza uswele mhlawumbe mabe nenkinga nendoda yakho afake mina ngoba nangu mina ngingena uyambona njengamanje kwakhona la kanjani
Bhuti, uyambona nje abaphendula kanjani? ukuthi dadewethu yazi into ebhlungu la yini. Into ezoba bhlungu kakhulu la ukuthi njengamanje nina nabandawonye ngithi umama ubaba uyedwa. Yes. Kunomuntu ongene phakathi kwenu njengamanje osenenza ukuthi wena njengamanje soke esayidini lika baba. Uke esayidini lamini noma uke esayidini noma uwedwa. Umini uke esayidini lalo noma mhlambe ukuliphi isayidi njengamanje. Elomini. Umuntu omlola umini. Njengamanje sisayidini lasemzini wami. Okay. Lo ufikele uzobhidliza enginakho. Ufike uzobhidliza umuzi wami. Njengamanje amuzi uthi uyaphika ukuthi kuvukelwa izinto la. Lezi kushuthi noma kuthiwa bengiya ngombuza mina ngingede benge ngize ngithole ingqikithi yale ndaba ukuthi kusuke kwayapi kwenzakalani. Kuyimanje unendlela unamagama uyakhuluma. Awukahle wesisi. Abukho ubudlelwano kwaba nabo nomyeni wakhe. Mhlambe umyeni wakhe aninabudlelwane nabo naye. Ubudlelwane nabo nomyeni wakhe. Ubudlelwane enginabo nomyeni kasisi wami uSibali. Sibali, okay. Ubona budlelwane lo. Uma kuukuthi udadewenu akekho emsebenzini. Impilo eniyiphilayo ekhaya injani? Yabona njengamanje ngizama leyo ukuthi uma kuukuthi mhlambe ikhona into yake yakhulunywa uSibari eyimagama afuna ukudlisa satshanyana usale soyisho manje udadewenu ekhona. Uma kuukuthi ayikho ukuveze futhi ukuthi hayi uSibari akazasho lutho. Mayikhona into abake wayenza noma mhlawumbe ukukuthinta noma mhlawumbe ukukhuluma amagama owabonayo na umdala ukuthi hey lamagama lo muntu uzama ukusondela kumina ngandlela thizeni. Ikhona into enjalo? Hayi. Ayikho. Kwayileyo yokuthi ingane ikuthi kaSibali kanje. Khona mhlambe ke into okungase kuthiwe yenzekile ngivume. Ungathiwa mina ngilandwe ekhaya. Uzozanyiswa ngiyafika mina ngiyamosha ngiyabhidliza ngiyaqeda namanje saqhubeka ungenza isilima la angikwenzi isilima wena uhleli ugcweloso wena njengoba ungilande ngala la ungilande khona bungilandela ukuthi ingane zami nemali omyeni wami mana kodwa phela nawe sisimazokhuluma ngendaba ukuthi uhleli ugcwele sofa indlela ekhulisa ngawo uphethe kahle kanjani usho ukuthi ngifike lapha wena mina ngimncane ufuna ngikhombisa izithombe zakho ufika la kusheshe asaze sifike lapha imani ke bafethu sifike lapha imani mina ngifuna ukuthola kuwena sisi ukuthi lento uyithola kanjani wena ngoba ngibona ngathi unesiqiniseko sayo indaba ihlala phansi obhuti zawasaba amazolo kuthiwa akukho kufihlwe ngokuvela kusokushiwo khona lokho angaphika nje mengonyawo soke sibone ukuthi uzogcina abantu andophela ngekhanda ke manje angazana leyo ndaba angazana leyo ndaba mina yami ingane yakanzama okay mana ke uthole ngomngane ngithole ngomngane waba basekhaya indaba wase ndi-VN uzwa ngaba ngeyidaka yonke into ezoqhuma eTavern wena nje swish uthole ekhanda uzangimini uzothi ngilalela into yakho ubaba yini nqavu ayisigaxa ke lesi ukuthi khona into enokungididisa mina dadewethu yabona uma ukhuluma indaba ukuthi ingane yakho ayikaze zibikwe kubo kwayo uthe ukhulelwe wathi ubaba wayo ushonile ekushoneni kwababa wengane yakhe akekho umuntu omaziyo akekho umuntu omazi mhlambe eseyisoka lakho mhlambe njengodadewenu uthola ukuthi udadewenu uyamazi uSibari wakhe ukuthi kunoSibari endaweni thizeni uSibari naye afike mhlambe azophusiswa yakhe amaswidi engabe kanjani kodwa babe nokuxhumana nje njengomuntu osanane ngane yakwabo sifama umdala lo sifama umdala azozima ngitshola ngithi sengitshola no alright ke mangitshola sengitshola no okay ngoba umuntu uyaba nabantu abayibangani nabantu abayibomzala kanje athola ukuthi mhlawumbe bazazi indaba zakhe wena ukhona nje umuntu osho ukuthi I know uyaziwa uSibani bani kanzama lo ndaba ukuthi indaba zami ukuzona mana ke leso ka lelo baba wengane waziwa wena wedwa hey ngone ibhlungu lento yeni sisibhlungu kakhulu kodwa ke nansi into sisengathi uyakhumbula ukuthi kunelokhuzana kune VN wasendela yona yes iyona ke VN esinayo esithathe njengobufakazi kodwa ke kukhona obunye ubufakazi futhi makuhlula lokho okay ngajabula khona okunye siqale ngitshela indaba zeyidakwa nje shothi akayizo into engishoyo mina shothi ukhuluma amabunge ikhona investigation esenziwa kumanje kubhizi zibhizi ezami number 1 zasemahashahasheni njengoba sikhuluma dadewethu une VN kanje cishe bongayazi le VN ke yasendwa umngane kaZindela eyisendela udadewethu lo umngane kaZindela naye uyiqili
elishela udadewenu. Oh yashela. Ake sidlale ke into. Asikho lapha emasheleni. Sikhuluma nayo indaba. Phela umuntu mangabeshelwa usuke ngalibizanga sonke lona elizelayo limshela. Ake sidlale. Mfethu kumanje mfethu ngidlela buhle. Kolo lesilima sakho nasi la. Sikhona la lesiphukupuku zakho sijakiwe la. Kuzivalele emotweni mina. Phela buhle ngifuna ukuza lapho kwena mfethu ngizoshiya lesilima la. Lento yazana udadewenu le. Yaphika ubona nje kumanje la. Ngihleli ndawo le nje la. Yimini wesilima nje ulana ngabantu. Phela icabuza ifebe la endlini la. Wena umdala kangaka awumuzwa lo muntu uyakushela udakiwe futhi ucazuke ngeke ayisho lento mefuna ukuthola wena amaqinisa apha mama seshela nakithi umkani kaSindelana akazothi mina ngilala nendoda yakho mefuna ukuthi uthola wena inamase aqhuba nokwenza isilima wena wangibulala wena ufaka ushevu ngikufaka ushevu kephi Mana okay yazini ngicela lento ibe simple dadewethu ikusiyeleni kungakuphatha kanjani ukuthi mhlambe mengase mina nguwena ngebe ngiyathula ngizama indlela ukuthi mhlambe sithole ngoba uyadelela lo akangiboni yini yenza ukuthi ngiyadelela ukuthi ukulalela isidako mina nguwena ngabe uyathula ngomluma ngithuleleni mana lesidako sikhuluma ngaso umngani kaZindela ngithi umngani waziyo unqabunane khuluma kakhulu basebafanele ngangithi uphendula kanje nje usebenza ibhinqa idosha okay simple ake ngenze kanje ake sithi ngoba vele lengane le ayizalwa uZindela inobaba wa kanzama alright masingakhuluma noZindela ngicabanga ukuthi angavuma simale senze iDNA test simple ukuze sigcine sithole ubufakazi thina singawenza ama arrangements mind etenza ubuqiniso ukuthi alright ukuthi ngane yakho singenza iDNA test nayo iDNA test nisenyenza iDNA test ngenxa yesidakwa cha khona athiwa ke uZindela ke ingane le yakhe bekwenjeke nikuloyeze kumina Zindela Akathi kwenze njani? Uyadelela wena. Mana phela hayi. Ngicela uhlale phansi. Kahle. Cha uyangicika futhi akalibona iphutha lakhe lo. No phela kugcineni uyadelela. Asilo madam. Asilo. Iyona into ebekade ngafuna ukuthi yenze ngize ngicela ukuthi bangisize omfowethu. Manje uyaqhubeka namagama uyadela njengoba bengishilo ukuthi ngeke vele ngize ngiwine makuthiwa ngikhuluma ngedwa ubuke manje ukuthi wenze njani mana sisimana ekugcineni kosuphela udadewenu akunamsebenzi ukuthi udadewenu mangabonile wonile uphelile kuyena ukuthi udadewenu isikhathi hambe elaliso umyeni wami lapha wangangitshela akamkhobanga ngesibhamu azange yenze kumina azongitshela ukuthi sisi usibari khonto izinto azenza ngasiboni kahle uthule phansi ngoba uyinyoko lusifa lo udoti kanti lusifa mana imasisi kunenkulumo oyikhulumile la uthi khona kuthiwa ingane yazindela wesuke kuphi yakhe yini cha le nkulumo ngicela ungilungisele le nkulumo oqale lethi khona kuthiwa ingane kazindela isichazile so wayesuke kuphi lo yamuso wesuke kuphi mpa yini esusi engasusa indoda yomuntu mana le nkulumo yazona uyikhuluma uzunqume le nkulumo iyangixaka mina iyangixaka mina le nkulumo oyikhulumayo udadewenu lo ngithi mana sizabu ima hey bafowethu ngiyacela man ngiyaxolisa ngiqondile ukwenza kodwa indlela ayiphethe ngayo akakhombisa ukuthi uyangihlonipha mina njengosisi wakho omdala akaliboni iphutha lakhe yena mina ngabe yaxolisa athi sisingonile kwaba ukuthi nokuthi ngazi iqiniso hayi ukuthi akhuluma delele kanje mina ngicela phansi sizogcina bandla ngiyacela akafuni ukwazi ukungihlonipha ukuthi ngidala kunayo ziningabe izinto esengisikhriphazile ngalo mina kabi okay ngisho noma ndo wabunga ngiphelela ngenxa yakhe bakusacrifice ukuthi aphila bomuntu abasithula vala umlomo isidakwa vala umlomo isidakwa senzeni sisi ulalela idakwa inkulumo yakho yabona mengabe uthi wait inkulumo yakho mengabe uthi sisi ithini le nkulumo ngikhulumile ifike manje yena ungilethela ngenxa yesidakwa esimshaya mana le nkulumo ngiyifuna yabona mengabe uthi khona kuthiwa ingane kaSibanibani
uyena lo wayekuphi uba lo uyena usisi wakho lo obuthi wayekuphi shuthi ngamanye amaqondo ukuthi into eyaletha indoda yakhe kuwena ngoba khona into errong ngayo ngithi uqondo kusho njalo hayi bangazi awazi yes indoda kodwa uyazi isizathu sayiletha yazi akuba uthini ngani yazi akuba no yazi asenze njani sisi ngoba sisamkhululeka ubufakazi cishe sizobuthola cela ungenzele kanje kunomfethu la kunabafethu crew yethu ihambile siyithumelile kuzindela kahle kahle yolanda uzindela vele uzindela mfana endleleni njengamanje khululekani uzindela usendleleni wena umuntu mhlawumbe uzofika khuluma iqiniso la ngoba siyafuna ukuthi abe khona la sizwana ngizozama ukuthi ngimfonele ngizozama indlela ngiyacela sisi mana sisi mana wo ima itate wethu iyacika into yakhe ngoba yini iyandina ngoba akafuna ukuzehlisa uyadelela lokho ukuthi uyadelela kwakona lapha kwenzile ukwenze ngenhloso sho ukuthi mina akangifisele okuhle mina konke enginakho mina lapha kwami sho ukuthi ufisa kubo kwakhe eva kwempilo yami yonke mina ngiphilela bona ukuthi baphile bakwazi ukuphila yini endlela ngibonga ngayo kanje phephisa ngicela ungiphe ithuba ngifonele ikhulu ngizwe ukuthi ikuphi nawo baba isivele isi obvious lento le uyazizwa inkulumo zakho uthi uyayazi lento le uyayazi uyenzile asinazi isiqiniseko ngoba akazakhuluma wait ake sizame indlela amagama akhe kodwa asho yonke into okay yes asifone qala hayi kabi ngiyaqolisa ngane kwethu ngiyaqolisa kakhulu khona indlela kuzokwenzeka ngayo la sibona ukuthi sibona ke la ukuthi mhlawumbe kuzohamba kanjani Bhuti Nkoqobo hey bhuti kathi ngilinde icingo lakho ima ke mfethu kwenzakalani uzindela namthola siyamthola uzindela inkinga naye mlungu kodwa asikwazi ukuthi sibe naye indaba ukuthi sibuye naye awuyele yaphetha indaba uyele yaphetha uyasho phela ukuthi ngiwasimbize le ndaweni ezithile yasola ukuthi ngenze ukuthi khona nomama wakhe lapho kanti bazothi icala uyalivuma impela iliphi icala livumayo leli lingani ukuthi walokuza wazalisa udade wabo umkwakhe sesiqala ndesikhuluma ngalelo cala lokuthi wenze icishe ibe kanjalo wabaleka waphetha wathi nje yena akafuni lutho ezomdlakaza neindaba ukukhuluma namakhamera imake bafu ngewuzokwazi ukusondela ke mhlawumbe ngifuna ukuthola leyo ukuthi yini le yenza ukuthi pho abaleke yini indaba angafuna ukuzala uyabona ukuthi khona isiphezulu kwakho ngikutshele njengamanje nje ubhizi uyabaleka sithema ngizama ukuthi ngisondele eduze kwakhe wavuma yena kodwa uthe ngiyazi akwazi ukukhuluma nengingo akakwazi ukukhuluma namakhamera ucela nje ukuyikhulumela nomuntu wakhe eceleni uyengcengela yena umuntu wakhe eceleni ngoba icala vele uyazi nayo kulomphiko no kulungile mfethu kulungile so besiyibona usimisa kanjani kulungile ake ngizame nami ukukhuluma naye ngizokuthinta okay sure sharp yo sivelile indaba manje ngicela ukubuza kona dadewethu ukuthi namanje usayiphika futhi ngoba nangu uzindela ngaleni uyayivuma indaba wena indaba uyiphika biswambe iphutha hey kama singaxatshaniswa abantu masenzile abantu awukwazi ukutshela ukuthi kwaba yiphutha wena lento uyithatha phola yazi indlela lento uyithatha ngayo kwaba yiphutha akakwazi ukutshela ukuthi kwaba yiphutha iminyaka emgaka 2 years ingane na 2 years ulobu ushona ngapha ushona ngapha entangeni ungeze uzongitshela mina njengodadweni ukuthi kwenzakalani la endlini first day yenzeka lento le umnyeni wami ezama imizamo kodwa kumele ukhombise ukuthembeka kumina njengosisi wakho omthandayo uze kumina uzongitshela ukuthi sisi nayi khonto engayiboni la sihlale phansi silungisa lento nomnyeni wami uzotshela ukuthi uzokwaba yiphutha wathula kwazoba 7 months wasitshela wasiqambela amanga wathene umithi umbaba wengane washona uzongitshela ukuthi kwaba yiphutha sonke lesi sikhathi ngiyavuka ingane ayinalutho ayina unhlwempu awunalutho mina engilwayo mina ngizama imizamo ukuthi nginikeze imali ukuthi ingane ikwazi ukumbatha mana ke umnikeza imali umyeni wakho yena wenza njani akana nkinga uvela athi hayi kulungile mama ngoba vele lo muntu lo uthi baba ingane washona asimsizeni akazabe nankinga mangiyakhuluma ingane nje uhleze nje right akazabe nankinga ngiqala nami ukuthi ngize mina awukahle sisi ingane yakho iyondloba Ndloba ingane yakho imina yayizwa yonke ukuthi sifukaphi
Kodwa kade nginyundela mina manje la ekhuluma amagama awathandayo abantu uyazi ukuthi egcineni iphutha lakhe uyalazi iphutha lakhe. Yimini umuntu omubi kuyena. Awuthi ngibuyele emuva khona lo mbuzo bekade ngibuza wona ngicela ukuphinde futhi ngiwubuze. Khona le nkulumo kwayikhuluma sisi ethi khona kuthiwa ke mhlawumbe ukukhulela isilo uzindela uthi swakho bekubhusha ukuthini ngalokho. Khuluma phela manje wasunqunya umlomo wasunqunya umlomo. Bosho ukuthini ngalokho ma? Ayikho into exolisayo. Ngenza isilima. Bosho ukuthi uyaxolisa sisi. Ngenza isilima namanje. Uthumana sisi la ngicela Nkosi yami. Ngiyacela bandla. Woza phela. Hayibo Nkosi yami sisi. Hayibo mana Sisibodle ngiyaxolisa. Ngiyacela uhlale phana. Indlela bengimthanda ngayo. Angikaze ngicabanga ukuthi angenza ubuhlungu kanjena. Nawe kodwa ngiyacela sisibugcina bandla. Hayi mana sister. Cela ungiyeke bandla ngibambe noma ngipamele kodwa nje kuphela. Mana asivumele into enjalo. Asikwazi ukuvumela into enjalo. Uyadinga kodwa ukuthi ngimqondise ngoba buka kade ngiyisa sonke lesi sikhathi. Uhlele nje mbijana sengiyakusaba ukuthi uzo. Yabona ukuthi umonakalo wenzile sisi. Uyabona? Proud. Ufuna ukuba umfazi wesibili kaZindela. Kwakuyini inhloso yakho kanti? Kwakuyini inhloso ngempela ungitshela. Ukhala izinto enginazo. Indaba ungamtshela sisi wakho makhona into eyenziwa uZindela kuwena. Warishwa. Washayelwa. Ngenzekile bengafanele yenzeke kodwa. Warishwa washayelwa. Ngirishwanga. Awurishwanga washayelwa. Awushelwanga futhi wacelwa ukuthi hayike bengicela senze ukuthi wavuma nawe. Kwenzakalani? Kubaleka ngalokho. Manje ngicela ukubuza going forward ingane yona nizoqhubeka ninakekele nomyeni because eyakhe phela ngisikuyavela ukuthi eyakhe. Kwayena umyeni uyavuma ukuthi ingane yakho ukhombisa ukuthi uyalazi into abayenzayo. Ingane ayinacala, egcineni ingane ayinacala. Uphixi phansi kwabo bawuthuka ukuthi babe nolimo olubili. Umuntu ukhuluma lokho especially lo wakithi. Uyena kumele ngabe akayenzi lento kumina. Lubili unyoka lakho lenyoka. Ngicela ukubuza. Akubonzanga ukuthembeka mina ingane kodwa ayinacala egcineni. Khona into engingayizwa kahle. Mangathiwa namhlanje kulabantu yebo banephutha bobabili. Kodwa ayikho into oyikhalayo. Ayikho into oyikhalayo. Khala inyembezi zengwenye. Phela sisi ma usuke wona usuke ungaboni ukuthi uyona ngaleso sikhathi. Kodwa uma ngabe sowubanjwa ukuthi wonile ngoba usuke wenza into ungakuqonda ubuhle nobubayo njengamanje ububakhe siyabona kwakuhle ngalesa sikhathi. Kodwa njengamanje sekubi and uyazisola once umuntu wathi uyaxolisa kuyenzeka kwesinye isikhathi sokuxolisa akaqondile kodwa umuntu oxolisa eqondile izimpawu zakho ngiyazibona zonke la ukuthi lo muntu uxolisa uqondile kusuka ngaphakathi ngoba iphutha lakho uyalibona. Uyabona ukubona ingane yakho idinwe ngalendlela kuwena umenzi ukuthi idinwe ngalondlela akukho right now. So bengifuna ukubuza ukuthi mina njengamanje nje babe wrong bobabili mangake kuthiwe thatho yedwa ubone ushiyo yedwa ngathatha abawushiba. Angikwazi ukukhetha ngoba babili ngiyabathanda. Okay. Bengifuna ukuzwa leyo phathi. Phela nje uzomela anginikeze ithuba ukuthi uyaxolisa nje uzomela ukukhombisa uyaxolisa noma ngizomela ngibe nesikhathi ukuthi ngihile ngaphakathi ngize ngithole indawo kumxolela njengamanje angikwazi ukumxolela ngizwile ukuthi uyasho. Ekhaya kini bayazi ukuthi nginento kanje. Abazi. Enze njalo siswakho abatshayela ekhaya ukuthi sokwenzela into ezimayifana nale njoba wabuya nengane kuthiwa yakanzama cha akusiye yakanzama yakaZindela boyipha nje sibonga udanki sibonge besilahlile wasithatha wabhadeka kuyona unzama. So njengamanje njoba sekuyakaZindela ke usima kwenziwe njani atshelwe abazali ekhaya. Okay ngizokuya kuyena usisi
Ngazi yena ukuthi usucabanga ukwenza kanjani. Ngazi inkozo ngoba balapha ekhaya namase sengihleli phansi nasekhuluma sezehlise nje bese abalekela abantu abamlandelela ukuthi akhulume nje mhlase kuvuma kuyena ngoba selikhulumela iqiniso sengiyazi sengithola into ebengiyifisa kuyena usisi wami. Kulungile. Angakazophola manje. Njengamanje ngisamubi ngisadiniwe. Usazosondela lapha kaZindela. Usisi. Akakami. Ahambe ehlala ekhaya. Ingane mazisikhumbula uanti kulungile izohamba ingane asazi lutho na kuzomela exangathi thili sesisolve indaba lo baba wasekhaya ukuthi ithini ke nayo ekhaya kodwa usazwela khona yena wena abazali bami phela ngibalahle ngenxa yakhe usibali mengabe ethi ufuna ukuyobona umkhwe wakhe nomkhwekazi sohamba sekhaya abazi lutho ekhaya ngithi asikakabezwa ama reaction abo ukuthi bathini masebezwile ukuthi nangu lo wafika wazoboka ingqwayito shala abafazi la emzini wami ngenxa isikhathi mbukeli lapho ngasekhaya impi le ndaba impi kakhulu impi man ngase dadewethu senginceseza naye akusikide unqezelo ngase nawe ngase bafowethu kubi kona kubi kakhulu nganza kwethu ake sithembe ukuthi khona isifundo nesitholayo ezintweni ezisimafana nalezi kodwa going forward sizoloko sizophinde sibuye futhi kubona sizocheck ukuthi ngabe sibo sihambe kanjani ukuqhubeka kuye phambili noZindela siyamfuna uZindela ngoba impi lento ayenzile ake sithembe ukuthi nangesonto elilandelayo futhi uzophinda uqhubeke futhi uyibukele ishow enkulukazi masho kamnandi sithi why mina ngaphansi kweTV uchungechunge lapha esizindeni sethu ekuthiwa iYouTube masho kamnandi sithi ke uhlanga media yazi yabhlungu into yabantu belamana yazi yabhlungu into yabantu belamana uyajabula nje udade wenu uyagana uyahamba uyakomunye umuzi uyobo wakhona umuntu omvakashelayo phela ngoba akasahlali nawe iba khona le yanto yokuzwana kwegazi phela noma omunye ngasekho kodwa kuyasho ukuthi sisalwa umuntu oyedwa noma seshintshile isibongo lowa kodwa khona egcineni kosuku sinabazali ababodwa thina sobabili siyigazi linye mangivakasha kwakho ngisuke ngize kuwena usibari lo sephendukile ubhuti kumina ngoba wena usisi usibari nje basephendukile indodana nje ekhaya kumina sephendukile ubhuti kumina njengodade wenu wena makoti kodwa bengabe senginezimo ezisimafana nalezi la khona othola ukuthi udade wabo makoti sebona isoka kusibari wakhe lo ufana ngabombiza ngobhuti sebona isoka kusibari wakhe ngendlela ukuthi sengaze kiwe ngisho elawini nosibari kuze gcine sekwakheka ngisho ingane sekuyihlazo kuyihlazo ngisho nasemndenini wakubuka sibari abakasibari nje mebezwa le ndaba babuka abakubuka amakoti njengabantu engazuthi abaziphethe kahle ngendlela ukuthi mangagcina ngisho amakoti sebengasamthembi ngoba bebona igazi lakhe ukuthi libantu abangathembekile nabantu abakwazi ukushayana emva kwendlebe isenzo sikadade wabo kamama uZindela sikho sihle asikho sihle ngendlela esimangaliso ngazo zonke indlela ngisho ungasibheka ngalapi more especially yabona mengabe uwrong kubalekile ukuthi uma novume kungaze kupeqululwa kufuna ubulazi iqiniso ufuna vele uvume ibekwa idetizwa uthola ukuthi nasejele umuntu mangabe errong eveza ukuthi ngirong esho manje isigweba sifani noma esuke seqale waphika ngoba uma uqala uphika ufuna ukuthi masiloke sifuna ubufakazi uyasebenzisa ngamanye amazwi lento izokwenza ukuthi mabe sesithola ubufakazi sebumningi sesibeka la sekulula ukuthi sikubophe sikunikeze isigweba esikhulu because usebenzisile kodwa ngenxa ukuthi umane wathi nje eli akukho lula ukuthi uthole isigwebo esikhulu kakhulu yabo even though bekungekho sigwebo kwabezosithola kodwa for the fact ukuthi simbuzile samphala sambuza walebele shona le and nenhlamvu zamagama ayikhulumayo zikhombisa ukudelela yabona umuntu afika bese ephuthena aphinda adelele futhi ngaphezulu yabo more especially lento yenza kwigazi lakhe babili kubo vo amantombazana nje amabili basaphila abazali babo awucabange makuthiwa abazali babo bezwa lento le ukuthi hey le ngane sezivele zenza kanje noma le ngane seyivele yenza kanje kudade wabo bazophatheka kanjani bazoba proud kanjani makuthiwa abavakasha emzini walentombazane endala bazofike bathini ngoba baziwa njengabazali abazela izingane ezingakwazi ukuyiphatha eziyiphethe madlakadlaka uyabona ihlisa isithunzi sabazali ihlisa isithunzi sesibongo sabo ihlisa isithunzi sabo even umakoti uqobo lwakhe yena umkazindela sehlila isithunzi sakhe ngohlobo ladade wakhe analo ihlisa isithunzi lonto leyo kakhulu and la kunengane ezokwaziwa ukuthi lengane izaleke kanjani
nasi isithunzi sayo lo ngane esizokwehla ngeke izifane nezinye izingane zakhona ngendlela ezaleke ngayo. So asiyibhekeni izinto esizenzayo bafethu ngale nje kutshwala nani silibonge ke futhi kodwa utshwala lolu liyagxekwe ekhathini eningi ligxekwe lirongo lona kodwa lisebenzele ke kulungu ngoba ubufakazi sibthole ngomuntu oyedlila imponjwana ngenxa yokuthi uyashela ziningi izinto ezirongo ezenzakalayo la ngoba naye lo kade eletha ubufakazi ushela umkazindela kodwa umkazindela akanandaba nalonto la akayinaki ngiyacabanga naye kodwa khona iphutha ngilenzile befana ngabe ngimbuzile ukuthi yindaba bengamtshela ingane uzindela ukuthi ushelwa ile ndoda yena naye ngazi ukuthi kodwa ngikho ke lapho la engikhona ngisekuthenini sibutholile ubufakazi ngenxa yomuntu obephuzile utshwala umuntu obephuzile utshwala uyena osinikezile ubufakazi nobe singamuzwa nje kahle umuntu phela bedaki uba nendawana yenkici ungabusazi ukuthi lenkici seyibangwa yini engabe uhlobo lotshwala buphuzile noma yini. So sibonge kakhulu ke kubona bonke abantu abakwazile ukuthi bayibukele le episode nanokuthi mhlawumbe siyathemba ukuthi khona okufundile mani lamana noma nizalana noma nisondelene enzani isiqiniseko sokuthi ngasonke isikhathi niphila ngendlela eyiqiniso ukwenzela ukuthi impilo nizoqhubeka iye phambili. Akukho lula ukuthi phakathi kwenu ingene izitha ngoba nihleze nibambisene ngasonke isikhathi kodwa manhlule ukubambisana izitha ziyongena kalula phakathi kwenu futhi kuyoba lula ukuthi zinishaye ngoba yilo wazi kabanzi ngalo omunye nalo omunye wazi kabanzi ngalo omunye ungambuza ukuthi ngingamshaya apho ukuze kuzwele uzokutshela. So asibambaneni mangabe sizwana singayenzi lento eyenziwa yilabantu ekade sibabona njengamanje. Nangokuzayo sobe sila Uhlanga Media ufika upress lapha uthi nje subscribe ukwenzela ukuthi ngasonke isikhathi uzohlezi uyithola lento ekuthiwa i-notification makhona into eqhamuka njalo ngolosithathu mazithi nje te siphakathi qumba maqumbana laqumbi selesele lentaba xebu.